Għal-ġurnata oħra pajjiżna reġa' rreġistra aktar imwiet kawża tal-COVID-19. 3 vittmi oħra f'temp ta' ftit sigħat biss biex bekk issa l-vittmi jitilgħu għal 78. Mara ta' 91 sena u żewġ irġiel li għandhom fuq is-70 sena kienu 3 vittmi illi tħabbru matul il-ġurnata tal-Ħadd. Bekk minn nhar it-tnejn il hawn tilfu ħajjithom xejn anqas minn 14-il persuna. Intant fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 102 każi pożittivi ġodda ta' COVID-19, bit-total ta' każi attivi issa jammonta għal 1962. Fuq nota aktar pożittiva fiequ 103 persuni oħra minn dan il-virus, biex bekk it-total ta' dawk li fiequ issa jitlaq għal 5103. Mill-każi li tħabbru is-sibt, 32 każ ħadu dan il-virus minn familjari, 5 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol, 2 persuni kellhom kuntatt dirett ma' każ pożittiv u 2 ħadu dan il-virus wara li attendew attività soċjali. Il-bqija tal-każi kienu kollha sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu l-virus. U għat-tieni jum konsekuttiv il-Ministru tas-Saħħa qed iwissi illi n-numri tal-COVID se jkomplu jiżdiedu b'mod sinifikanti. F'intervista mat-Times, Christopher stqar li x-xitwa mhux se tkun faċli. Konferma oħra l-pandemija għadha magħna u l-mewġ għadu jrid jiżdied. The pandemic has been with us for 8 months and it's likely to be with us for another few months at least. Yes. So and the coming months, so as we go into winter now, so November, December, January, February, are not going to be easy. If anything, the numbers are all over Europe, all over the Northern Hemisphere. The numbers are expected to increase and to increase significantly. Il-Ministru tas-Saħħa tkellem ukoll dwar il-perjodu tal-miliet u issa li din is-sena jridu noqogħdu lura milli niltaqgħu fi kliet privati fid-djar ta' xulxin. At home or you're in a private gathering, the virus is just as deadly as when you're outside. So people need to realize that every action we do can have consequences on our own health and on the health of people around us. Dwar il-vaċċin tal-COVID Fern qal li dan se jkun disponibbli s-sena d-dieħla u se jitqassam fuq perjodu ta' xhur. If everything goes well, we are expecting, yes, in the first quarter of 2021, the first few months, the first couple of months, to have the vaccine, not for all the population at once, because obviously the company that produces this will have to actually produce it, and they can just produce 300 million in one day, but over a period of a few months. Maria Francalanza, Annet News.